1 hour and 41 minutes, 29.7 kilomeetris, 97 kilomeetrit, 1041, keskmine kiirus 17,6, maps kiirus 3,6, maps speed 17. Keila-Tallinn sõit, 5. osa Kumusardel, 15. september. Keila-Tallinn riding Kumusardel, part number 5, start. September 15, parking gate, enter. Very nice place. Kristiine linnavalitsus, Kristiine city part government, Kristiine keskus, Kristiine centrum. Corners, X, ma käisin mõtlemuskodu, sealt